Danes o velikih zaslonih v avtomobilih. In privlačnih filmskih in glasbenih vsebinah na njih. In o napakah, ki so del vozniškega vsakdana. No, ne verjetno samo vozniškega, ne? Pozdravljeni v avtomobilnosti. To, da televizijski zasloni iščejo pot v potniško kabino avtomobilov, ni nič novega. Tam v 80-ih letih so že eksperimentirali s tem, s to veliko razliko, da takrat, če si hotel gledati televizijo, si mogel avto parkirati. No, in imeti malo več pod palcem. Znano je bilo, da velike zaslone oziroma nasploh zaslone so imele znamke za malo bolj premožne ljudi, tisti, ki so si lahko to privoščili. No, precej bolj premožne, pa zasloni niso bili veliki, ampak takole približno, tako veliki. No, zdaj pa tisti, ki segajo po velikih zaslonih, seveda so tudi bolj premožni. Za nas pa ostaja vprašanje, kdo pa bo vozil, ko bomo vsi gledali filme. Ja, kdo pa vozi zdaj, ko tipkamo? Letošnji CES je ves v znamenju zaslonov. Od 48-palčnih televizorjev do virtualnih očal, ki jih vozniki Audija A-MI nosijo med vožnjo. Ampak tisto, kar je še posebej presenetilo, pa je ideja, da ne bi med vožnjo na teh zaslonih gledali filme. No, to odpira povsem novo poglavje v avtomobilizmu. Televizijo na armaturni plošči si lahko kupci prestižnih avtomobilov omislijo že vsaj od 80-ih let naprej. Ta ponudba zanima zanemarljiv delež kupcev, kar v resnici prav nič ne preseneča, saj televizija predvaja program zgolj med postanki. A mladi start-upovci pravijo, da bo že kmalu drugače. The timing is right. The market is ready for an alternative premium electric vehicle. CEO in eden od lastnikov nove avtomobilske znamke Byton se je verjetno v svoji izjavi navezoval bolj na električni pogon, kot pa na 48-palčni zaslon, ki ga ponuja novi luksuzni potovalnik, kajti težko si predstavljamo, da so 60.000 rezervacij osvojili zgolj za zaslon, na katerem gledaš filme kvečjemu takrat, ko polniš baterijo tega avta. A prav lahko se motimo. In today's tech-driven environments, the concept of the living room as the place where we want to consume our entertainment has greatly expanded, and now it's really wherever we happen to be and have access to a connected screen, including a car. Our approach at Viacom CBS is to really embrace these changes. We want to be wherever our viewers want to consume content. We're poised to deliver on the future of automotive entertainment for passengers, and soon we'll deliver these experiences for drivers as well when we start to move into the autonomous future of this car driving itself. Prodaja zabave med vožnjo zanima tudi Sony, avtomobilsko presenečenje številka 1. There is a mega trend of mobile to mobility, so by the same token, certainly there will be some opportunities for us to be able to showcase the experience of, living room for music, movies, or even others in the car. We have content. So for us, Visiones is to continuously be able to demonstrate and bring together the latest of the portfolio of services and products that Sony can bring to the public. In potem je tu še en startup, ki pravi, da so zasloni v avtu glavni. Faraday Future. Znamka, ki se trudi na ceste pripeljati električni avto s 3 motorji skupne moči skoraj 800 kW. Kako zelo začetniško so se projekta lotili, dokazuje dejstvo, da v avtu polstikal ni delovalo. Da je bila ergonomija povsem nesmiselna, v resnici pa tudi dejstvo, da je voznik kar po ulicah okoli sejmišča, na cestah polnih parkiranih avtomobilov ter stavb na levi in desni, demonstriral, kako močno sune 2,6 sekundni pospešek do 100 na uro. A kakorkoli, kot sovoznik v tem avtomobilu sem lahko med vožnjo gledal YouTube, medtem ko je ta voznik neodgovorno in nevarno ogrozil promet. In menda je zvočni sistem zasnovan tako, da lahko vsak potnik posluša in gleda svojo video vsebino. Pustimo ob strani dejstvo, da sistem v predstavitvenem avtu tako ali tako ni deloval. No, že uveljavljena znamka Audi je v Las Vegas prav tako pripeljala avto z ogromnim zaslonom, pa tudi z očali za navidezno resničnost.
Toda besede članice uprave so jasno izražale, da uveljavljena znamka na aktualne spremembe v družbi gleda realistično, z neke razumske distance. Ima pač že izkušnje z velikimi napovedmi, kako se bo vse spremenilo čez noč. Do you think this is really the car for today? Well, if you look at AMI now, here we have a display band that is going across the whole front here. And I think that shows what is technically possible. But, you know, at Audi we say Vorsprung durch Technik, or we say progress. But progress by technology does not mean that you necessarily always use everything that is technologically wise possible. You need to deploy the right things. You need to deploy those technologies that make sense for a customer, that create a value, that add value to him. Still, it's a car, it's driving on the road, and as long as we're not driving completely autonomous, I think we need to be realistic as well in terms of what is feasible and how can you best really use it when you are driving a car, not just when you're standing here and watch a Netflix series, right? In še bolj pomembna je treznost glede financ. I don't think it's limited to saying, okay, by putting some movies into the car, you earn money. I don't think that's the right scale here. The business model as it used to be is no longer just 100% working like this. So we need to open up. And there are, of course, things you have to try and try again. And there are things that are working really well. And Audi On Demand is working, for example, really well, and we can earn money with that. So profitable growth is the right direction to go for. Uveljavljene in nove znamke se seveda soočajo z istimi težavami. Odločitve so tvegane za vse. Bistveno vprašanje pa je, kdo bo morebitne napake lažje skompenziral. Everybody is in the automotive space is currently trying to figure out what to do first. It's not what to do, it's what to do first, because there are so many opportunities and so many things you should try and iterate and get better and fail. And you know, we could see that in the music business, that 15 years ago big studios thought they were going to go out of business, and now they're dominating and they're better off than ever. So it's kind of, we're in that transition phase, so it's a lot of trial and error. But what is very important is that your hardware and your software is scalable towards a lot of different directions. A če je kaj že skoraj povsem jasno, je to dejstvo, da bodo avtomobili prihodnosti pravi kamermani. Snemali bodo na vse konce, navzven in navznoter. Na CES-u so pokazali celo koncept, ki snema dogajanje pod avtom, da lahko voznik gleda kar skozi motor. Pa ne samo to. The driving recorder is recording the condition on the road for safety reasons, but we could also make some movies out of that. That kind of captures the memory of your experience, will be able to be shared with your friends and even with the social. In kamere bodo snemale tudi kabino. We have a lot of sensors in our cars already anyway. And we can use those sensors to check a little bit more on, for example, your health situation, on your vitality situation. For example, with a camera, the eye tracking could realize whether you're very tired today and what sort of mood you are in. And then we could fix, for example, the lighting. You can use a special light that is more invigorating for you, and you can have the massage on. No, zdaj se pomikamo v bližnjo prihodnost. How we will in the future detect that the driver is tired? So at the moment we are mainly using different inputs like steering behavior of the driver, and then with the camera systems introduced in the current vehicle generations, we mainly consider face information, so mainly eye information, like changing frequency of the eye blinks, eye opening, stuff like that. And in the future there will be even more information considered, for example, certain actions that you see at the driver, like yawing, or if we have a chance to see the driver's body, we can also monitor the body behavior. So if you get tired, you typically show some behavior, scrubbing your face and moving your body in a certain way, maybe putting your head down, and this can all be considered by the algorithms inside the system. Z utrujenostjo za volanom so se ukvarjali tudi pri Seatu. Skupaj z izraelskim startupom Eyesight Technologies. Phone use detected. Distraction alert. Distraction alert. Driver asleep. Distraction alert. In s kamero zaznavajo tudi nekaj, kar sicer avtomobili redno zaznavajo na druge načine, namreč ali je voznik pripet. Spremljanje premikanja zenice pa koristi tudi pri ugotavljanju, ali je voznik zagledal pešca.
Nekaj, kar smo mi redno uporabljali tudi v simulatorju v Triglav Labu, so Izraelci vgradili v kamero na avtomobilskem vetrobranskem steklu. Pri Boschu pa so z zaslonom nadomestili celo pripomoček, za katerega sploh ne bi pomislili, da bi ga bilo treba priklopiti v elektriko. This is the virtual visor. Replaces the traditional sun visor with a transparent liquid crystal display coupled with a driver monitoring camera, and it selectively only blocks the part of the visor where the sun would be hitting your eyes. This increases the visibility through the visor by about 90%, and it automates the visor. So you put it down once, and then whether your head moves or if you're driving and you turn left or right, it automatically adjusts and blocks only where the sun would be hitting your eyes. Prihodnost je vse bliže, pa ne samo zaradi povečanja števila kamer v avtu. Morda še bolj pomembna novost je nadgrajeni kitajski lidar brez vrtečih komponent. What is the difference between that solid-state LiDAR and the spinning LiDAR? Well, the first thing is that the technology is different. And because mechanical spinning LiDAR, they're using the mechanical spinning technology, and the solid-state LiDAR, we're using the MEMS technology to reflect the environments. It is able to cut down the components into like a few, maybe 10 or 20 components inside it. Compared with the mechanical spinning LiDAR, they have like hundreds or thousands of components inside. So it's able for us to cut down the cost to make it possible for mass production of self-driving vehicles. And the second thing is that we have the AI perception algorithm embedded inside. So it makes it easier for us to output the real-time data that is being processed with the AI perception algorithm. So the car can make the driving decision faster. RoboSensov LiDAR seveda tudi pospešuje prehod v dobo samovozečih avtomobilov. Toda ponudnikom mobilnosti cesta ni več dovolj. Leteči taksiji so vse bolj otipljivi. Večino prevozov po Las Vegasu smo opravili z Uberjem, torej z avtomobilom in po cesti. Logično, a ne? Ampak to ne bo več tako logično že v bližnji prihodnosti. Na dan pred uradno otvoritvijo salona se je namreč Hyundai pridružil skupini z Uberjem na čelu, ki raziskuje in načrtuje, da bodo že čez 2 leti taksiji leteli po zraku na višini od 300 do 600 metrov s hitrostjo do 300 km/h. Zaenkrat obljubljajo, da naj bi bil doseg takelega, rečemo mu, električnega helikopterja nekje do 100 km, kar bo zadosti, da bodo lahko upravljali prevozi z enega konca mesta na drugega. Seveda, prostora je za 4 osebe plus pilota. V prihodnje načrtujejo, da bo ta stvar letela sama. Naročilo se bo seveda s telefonom. A vrnimo se k zabavi. Tudi na zvočnem področju se dogajajo tektonski premiki. If I understand correctly, at Sennheiser you actually like vibrations of the dashboard. We do, when they are controlled and when they are curated and when these vibrations are good sound. The idea behind it is really just to remove the weight of the speakers and the space requirements that speakers would have in the car. Because our part of the collaboration is to design the software and to make sure that the tuning of the entire system is right, so that it's really great sound. How do you tune the plastic of the dashboard? That's really how the accentuator is being used. The plastic of the dashboard is of course a physical property that we need to take into account, like the diaphragm from a traditional speaker. But as soon as these properties are known, they can be controlled through software. What we do is we overlay any residual sound with the good sound. So the good vibration, so to say, that people are then able to hear. CES oziroma po slovensko sejem zabavne elektronike že sam po sebi pove, čemu je namenjen. Zabavni elektroniki. Skozi leta je bila ena glavnih rdečih niti televizija in z njo zasloni. Ti so zelo pomembni tudi zdaj. Malce drugačni. Pri zaslonih v avtomobilih sploh ne gre več samo za zaslone, ki nam omogočajo upravljanje avtomobila. Danes jih uporabljajo tudi recimo v smislu varnosti, ampak vendarle, zasloni v avtomobilih prihodnosti nam bojo omogočili tudi samo zabavo, gledanje filmov. In smo spet na začetku, pri zabavni elektroniki. A če tudi se vračamo na začetek, je vseeno pomembno nekaj drugega. Pomembno je to, da v avtomobilih ne bo potrebno več teh naprav imeti za to, da bomo lahko predvajali
filme oziroma uživali v zabavni elektroniki. Avtomobili bodo postali samozadostna zabavna elektronika. Želite dokaz? I think it's the right moment that we do a selfie. Amy can do a selfie. Here's the countdown. 3, 2, 1. Jeez. Awesome. Here we go. There's your picture. Thank you very much. Here we go. Thank you very much. It was enjoyable. Thank you. V nadaljevanju oddaje vam predstavimo prvi Oplov priključni hibrid s črnim pokrovom motorja in modro lučko za vožnjo po zelenih mestih. Povabimo vas v 112 000 evrov vrednega enoprostorca, pa tudi švedskega umirjenega športnika in močnega pick-upa, ki svojo moč namenoma skriva. A tudi vrteli se bomo. Zdaj pa se selimo v Schwarzwald, ne gremo na kliniko, niti ne po kos torte, ampak pogledat, kje je Opel predstavil svojega prvega hibrida. In ga opremil 4-kolesnim pogonom, kar ni posebno čudo. Danes skoraj vsi tisti, ki ponujajo hibridni pogon, ponujajo hkrati tudi seveda 4-kolesni pogon, ki poganja zadnji kolesni par. Pri Oplu pa pravijo, da so prav ta del mehanskega prenosa optimizirali na popolnoma novo raven. Se pravi, spredaj je bencin, zadaj je elektrika. 4x4. Če je nova Opel Corsa za Opel prvi električni avto, je novi Grandland X njihov prvi priključni hibrid. Vse več avtomobilskih tovarn se odloča za izdelavo hibridnih ali celo popolnoma električnih avtomobilov. Če mislite, da je to zgolj trend, se motite. Kajti z letošnjim letom proizvajalcem avtomobilov evropska zakonodaja zapoveduje 95 gramov na kilometer povprečnega izpusta CO2. Če bo povprečje višje, bo seveda sledila denarna kazen. A tega se pri Oplu ne bojijo. We all know that we're starting with 2020. We have a target of 95 gram CO2. And with the introduction of our electric vehicle range, we are making sure that Opel will not pay any fines. We have 3 engines in the car, 2 in the front and 1 in the rear. In the front we have the traditional 1.6 turbo, with 200 horsepower, and in addition we have attached to the front axle the electric engine, and in addition in the newly developed multi-link rear axle we have also integrated the second electric motor, which is, by the way, the most efficient one, as the integration in the rear axle has created a situation with lowest possible friction and, as a result, highest efficiency output of the electric motor. Klasični motor bo ponujal 147 kW oziroma prednji elektromotor 81 in zadnji 83 kW. Skupaj bo tako vozniku na voljo kar 220 kW sistemske moči oziroma okroglih 300 konj. Grandland X Hybrid namreč ponuja 4 različne vozne programe: All-wheel drive, Sport, Hybrid in Electric. Imena že sama po sebi razkrivajo, kaj posamezni program ponuja. Dobrodošla je funkcija eSafe, s katero hranimo električno energijo za kasnejšo rabo, ko se z njo peljemo skozi zeleno mesto. Naprej ne gre, pa tudi sicer ni potrebe, da bi kamorkoli še rinil, ker sem pravzaprav ob vznožju najvišje nemške gore, ki ni v Alpah. In če tudi ima Grandland X 4-kolesni pogon, kar pomeni, da si tako avanturo lahko privoščimo, to ni tisto mesto, kjer si Oplovci želijo, da je. Grandland X se brez težav lahko pelje tudi v tistem mestu, ki je naklonjeno samo zelenim avtomobilom. Zelenim, tistim v pravem pomenu besede, torej, da se pelješ skozi njih samo in zgolj na elektriko. Tale Grandland to omogoča, seveda z omejenim dosegom. Priključni hibridi ponavadi omogočajo tam nekje do 50 km in Grandland ni izjema. Je pa seveda potrebno izpostaviti še nekaj. V mestih se običajen avto izgubi v povprečju vseh ostalih avtov. In kako naj človek ve, da je električen? Tako,
da so mu namenili modro lučko, s katero naznanja, da se pelje samo na elektriko. Litij-ionske baterije s kapaciteto 13,2 kWh naj bi v idealnih pogojih zadostovale za kar 59 km vožnje zgolj na elektriko. Najvišja hitrost, ki jo Grandland X Hybrid 4 zmore samo na elektriko, je 135 km/h. S pomočjo bencinskega motorja pa se ta skoraj podvoji, saj potegne kar do 235 km/h. A četudi se zdi številka izjemno visoka, to ne pomeni, da takšne hitrosti avtu godijo. No, na odprti cesti ali avtocesti s hitrostjo avto res nima težav, a med vožnjo po švarcvaldskih gorskih cestah smo hitro ugotovili, da mu priganjanje skozi zaprte ovinke nič ne prija. Izstopati je seveda mogoče na več načinov. Lahko izberete neko posebno barvo ali izberete posebna lita platišča. Ampak v primeru Grandlanda X se da izstopati še na en prav poseben način. Za doplačilo nekaj 100 evrov si lahko omislite ob črni strehi še črn pokrov motorja. S60 je švedski tekmec najbolj slavne nemške trojice, trojke, ceja in štirice. Govorimo torej o poslovnih limuzinah, ki pa v zadnjih generacijah postajajo vse bolj značajsko izrazite. Vse želijo biti poslovno upadljivo neupadljive, potovalno udobne, mestno tihe, a hkrati dovolj atraktivne in v resnici se razlike najbolj izražajo v količini dinamike, ki jo proizvajalci vdihnejo v vsaki limuzini posebej. No, Volvo se seveda prilagaja povsem enakim gabaritom. Z drugimi besedami to pomeni, da je v skladu z nemškimi trendi moral postati vizualno še bolj dinamično atraktiven. Brez dinamičnega videza se danes avta ne da več prodajati, tako pravijo številke in analitiki, ki si te številke razlagajo. In v tem pogledu bi moral največ navdušenja požeti takšen Volvo Airline. A v resnici nas je še bolj prevzelo, da Volvo kljub vizualnem prilagajanju trendom ohranja tipični skandinavski značaj. Lagom je tista švedska beseda, ki ga definira. Pomeni pa pravo ravnovesje med akcijo in pa umirjenostjo, ki pri severnjakih ne sme manjkati. In ocenjujemo, da vas bo S60 navdušil. Če je umirjenost na pravem mestu, občasni dinamiki pa se vendarle ne morete upreti. Ja, res je. Verzije s takšnim karakterjem želijo v svoji široki ponudbi imeti tudi Nemci, a Švedi to znajo bolje. Razred V spada med osebna vozila. Med gospodarska vozila namreč spadajo oblikovno podobne, a v sržu precej drugačne verzije tega kombija. No, in tokrat govorimo o verziji, namenjeni kupcem nekdanjih enoprostorcev. Je bil pa tokratni kombi še posebej osredotočen na bogate družine. V tem kombiju je bila vožnja zares luksuzno tiha, 6-valjni dizel pa v kombinaciji z novim 9-stopenjskim menjalnikom ves čas zadovoljno prede, nikoli ne zarobanti, predhodnik 7G Tronikom je bil namreč robat in grob. Tega ni več, a poanta tokratnega prestižneža je bila pravzaprav v 6-mestni ceni, ki temelji na 2 luksuznih sedežih v drugi vrsti. Ah, kje sedežih? V 2 foteljih z masažo, mehkima polštrčkoma, zakronani glavi in s počivalnikoma. Izbrana potnika se lahko sicer v polni meri razkomotita le, če se vozita brez asistentov na zadnji trosedežni klopi. Pričemer naj spomnimo, da razred V za turške in ruske predelovalce kombijev v ultraluksuzne palače na kolesih predstavlja standard. Kakorkoli, če nas je V-jeva prenova navdušila, pa lahko pojamramo nad staromodno ureditvijo armature. Novi Mercedesi imajo pač pred voznikom ogromen zaslon, na katerem je upravljanje vse dokaj intuitivno. Pri V-ju so žal ohranili še tisti prejšnji, porazen sistem. Nas je pa navdušil zvočni sistem. Ne samo, da je glasbo predvajal vrhunsko. Omogoča tudi, da voznikovo govorjenje potniki poslušajo tudi prek zvočnikov. Kot nalašč za družinske ekskurzije. Dovolj je bil vžig motorja, da je Ranger predstavil bistveno novost zadnje prenove. Zvok motorja.
Oglaša se z nizkimi toni, kot bi želel opozoriti na dejstvo, da ima Ford v svoji ponudbi tudi dolgo vrsto ameriških orjakov z velikimi in bahavimi 6- in 8-valjniki. No, tokratni Ranger je zgolj približek Amerike. A vseeno ima bučno rohnenje izvor pod motornim pokrovom, kjer se skriva agregat z oznako biturbo. Seveda gre za klasični 4-valjni dvolitrski dizel, ki pa z 2 turbinskima polnilnikoma zagotovi višjo stopnjo razburjanja v celotnem razponu vrtljajev, tako pri najnižjih terenskih hitrostih, kot tudi takrat, ko si voznik želi več. No, ta motor v kombinaciji s kar 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ja, toliko prestav ima tudi Mustang, zagotovi nekoliko nižjo porabo goriva, a da bi ta teoretični podatek lahko preverili v praksi, bi Rangerja morali neposredno stestirati. Tokrat vam lahko postrežemo zgolj s podatkom, da Ranger biturbo zlahka dosega porabo okoli 8 litrov in tudi manj. A to velja tudi za Rangerja z le eno turbino. No, naj še dodamo, da ima preizkušeni Ranger v osnovi enak motor in menjalnik, kot po videzu precej bolj divji Ranger, tisti z imenom Raptor. A to dejstvo naj vam ne vzbudi želje po divjih pospeških. Ranger je pač terenec. Ali je Ranger Raptor ob enakem pogonu karakterno bistveno drugačen, bomo za vas preverili spomladi. V sklopu turneje mobilnosti smo z našim simulatorjem vožnje obiskali marsikatero slovensko mesto in takrat nismo zgolj gledali, kako vozite, ampak se tudi pogovarjali z vami. In ugotovili smo, da napake, ki jih delamo na poti, da se jih zavedamo in da jih včasih naredimo celo, človek bi rekel, za nalašč. Tudi, če se zavedamo, da so lahko posledice hude. Na mestu je torej vprašanje, zakaj to počnemo. Težko bi tudi rekli, da kdo ne bi vedel, kakšna so pravila v prometu, ali da bi se nekoga, recimo izobraževalni sistem, tako grdo izognil, da ne bi vedel, kaj so osnovna pravila prometne varnosti in da bi torej počel to, zakaj. No, vprašanje, zakaj, smo pa razkrili, ko smo povedali tudi ostale rezultate naše turneje mobilnosti. Temu dogodku pa smo rekli anatomija slovenskega voznika. Pravzaprav smo iskali vozniški slovenski DNK, ki je, kot smo ugotovili in tudi že povedali, dober. Kako bi lahko bil še boljši? Tudi z ugotovitvijo, zakaj počnemo nekaj, če pa vemo, kako veliko tvegamo. In zakaj smo pripravljeni tvegati? Zato, ker si postavimo verjetno previsok cilj. Cilj je recimo za nas, da pridemo prej na sestanek, prej na cilj. In da smo za ta cilj pripravljeni, kaj? Narediti vse? Več, kot je dovoljeno sploh. Tvegati koliko? In to je tudi tema, ki se jo dotikamo na naši anketi na MMC-ju. Če vtipkate RTV SLO poševnica avtomobilnost, bomo veseli vaših komentarjev in seveda odziva. Mi se vidimo spet čez teden dni, vmes pa nas spremljajte na vseh platformah, tako na YouTubeu, kot tudi Facebooku, Twitterju in Instagramu.